O beautiful star of Bethlehem, shining afar through shadows dim, giving out light for those who long have gone, and guiding the wise men on their way unto the place where Jesus lay. Beautiful star of Bethlehem, shine on, shine on. Beautiful star of Bethlehem, shine upon us until the glory dawn. Oh, give us thy light to light the way into the land of perfect day. Beautiful star of Bethlehem, shine on, shine on. Oh, beautiful star, the hope of light, guiding the pilgrim through the night, over the mountain till the break of dawn, and into the light of perfect day. It will give out a lovely ray. Beautiful star of Bethlehem, shine on, shine on. Beautiful star of Bethlehem, shine upon us until the glory dawn. Oh, give us thy light to light the way into the land of perfect day. Beautiful star of Bethlehem, shine on, shine on. Oh, beautiful star, the hope, the grace, for the redeem of good and blessed, yonder in glory when the ground is won. Jesus is now the star divine, brighter and brighter he will shine. Beautiful star of Bethlehem, shine on, shine on. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine upon us until the glory dawn. Oh, give us thy light to light the way into the land of perfect day. Beautiful star of Bethlehem, shine on, shine on. Mark Thare Ara Yereba Manga. Gospel according to the Mark chapter 10 verse 45. Takire Tuno Nitsara Tsura mi Tike Sonung Ma ta Tike Nung ko Apu Akang cho Atung Leche Nung Rocho. Serang Bayu Kira ko Yuchira Matoza Muachang. Isana Pompayanung Zala Katang Isaza Sana Katana Zere Nung Mapala. Asungta Cho na Isa de Yobaza Narana Katobi Zurambaka Aning Se Jo Tankitana Ro Ikatang Kanyare ko Katobi Narana Azada Aning Se Jo Tankitana Ro Nara Amwangure Payona Lile Zuramba na Isa Katang Tro Hakamna Moa Royale Chenyangsa Isa Yutsira Apamna Aning Se Jo Tankitana Royale Tangi Hipa Amapakula Atisa Yutsirati Yutsi Kato Amna Kato Tsaba Yua Kato na Zurambaka Timusu Tankitana de Zurambana Api Ahichi Api Amnamasa Matena Isa Yua Yuchina Isa Akang Tamapahi Api Nekejonong Lile Atseko Nana Chenyangsa Kata Zurambaka Aning Se Janyaro Nana Kata Nagalimi Kata Zero Aning Se Janyaro Nana Sangdam Lerza Kata Zero Aning Se Janyaro Nana Nakuki Kata Yobajaro Aning Se Janyaro Natsuran Ko Narkuramra Kata Licho Nana Aning Se Janyaro Chenya Tusuro Akangla Lipa Nana Aning Se Janyaro Zurambaka Aning Se Jo Tankitanano Zurambana Isa Hirosa Anyemayang Nung Isa Akang Kamcho Zayi Taking Rojo Ningdang Isana Yama Sopa Yua Katuna Zurambaka Aning Se Jo Na Tankitanano Machang Sema Sopa Tankitanare Hallelujah Natsarambana
anh em mày nó khăm chua trung tiên à ô à bắt đông bát sira ira chế nghe mất chế khang à bắt đông bát sira ira chua nghe mất chua khang chu nghe mất chu khang linh nghe mất linh khang wat sira nên khờ đang ira khang à càng ngắt chala liro so chua ninh ta à bắt đông bát nên ninh alai hi chi thim suna à cô bung Krista cha ira bắt đông bát pa ira yutsi khatu lasiking khatu chana Jesus Krista cha hi chi na tăng khi tăng năng re watcher ri apam na nalam chora cha cha amen maso changyang isade zerang ba yu katu changdang ya ba za hipalimila ngitsarate ngitsara yola khata zerang ba na choda nong aza zerang ba na Jisu Krista thoche pa ngitsarate choda so choba nguchi choba ngitsarate tikena khata Jisu na nguchi cho achaba yola isade changdang ya re Jesus Christ marked a new beginning in God's dealing with His people. Kataba apingizar de chodacho muchicho atsaningdang changdangyare. Bekha katula alimila anyemayang nung atsarosa Herod yang chaba bekha azangdacho Mark anya Mati anya katula tingangla Matthew chapter 2 verse 1. Atala quote tingrana. Yang saba Herod chicha payona lile. In the time of the great king of Herod, hidana yolila. Anye mayang no yang saba Herod chicha. Api yang saba pekya payona lile. Hipa yang saba Herod hi. Tu pekya la yang sa chaya jokangla. BC sangrebat tengelana. 80 sangredashi api yang sa chaya cho. Hipa Herod, ko hipa Herod za Romer government chajo, ko hipa Romer government alimi apam capture chaba abina khatang. He was very powerful king. Hipa Herod yang chaba anyemayang nong alimi apam la api hechina ne zurang bai ne yuche ba lang na re pa khatang hechi tichi ade chongina zurang bana api ne se cho. Nesocho terrified the king Herod. Zerang bana azarosa nesona azaba neso baza abikang tsage jabama tangi ba neso baza zerang bara ahechi zerang bara yusiaza rana libaza misacho tu misacho kangla zerang bara tasa ko zerang bara kipa amailiro zerang bara chaya the miracle of God. Zerang ba na kata muchiro ataba yusitza hipa limiyang rocho hipa za kodesa manguting ba mayuchiting ba arang yu khatu chajo atsana yusiaza mark na tayo lile mark khatu ara khatu laza Mark chapter 1 verse 1 atsala zada hipa yusiaza za the good news hipa yusiaza za zerang ba sura Jisu Krista ningtang licho. It is the good news of the Son of God. Hipaza zerang bara zura ningtang yusi aza licho. Ko hipa bekha alimita hipa Herod bekha civilized hipa angu amate azike bekha za civilized baza hipa yang cha bara micha tu na tingke na hipa alimita civilized li bekha. Hipa you see ama laza Roman government pede misacho ko hipa Jisu Krista za hila mark na yobaza Jesus Christ is the Son of God. Zerang para zura pa hipa amicha you see amala, but he is not only the Son of God, he is the servant of the people. He apitza nitsara tiki nong baning tang apitza rore pa hipa yusi amla khatu matecho ko hipa Jisu Krista za yusi acha za kyo khangla apitza isan api tiki nong ba ma tang api ne isa tiki nong to serve us isa tiki nong ning tang hipa zerang ba Jisu Krista za rocho ko apitza hila Mark tare
are yere pa mangala tingkang la Mark chapter 10 verse 45 asala khode thingra na isana he apitsa akam chonung akam chora he is the savior Roman government de niche so ba cha atsa khatoi ko hiba Roman government na alimi apom cha khyangti go na iro cha akam chora iro cha atipung palam cho tang zrang ba yusia cha cha yo ba cha Jesus Christ cha tu akam chora he is the only savior pa yo cho adisa mati yusia cha mati na ita yo na lile adisa listen khatu ta niche so na lile hiba Jesus Christ ta ronung ba apiyo generation apiyo shang apiyo langza ita chungna mark na yo na lile ko hipa listen cha mark na Rome government ngi che so ko anyula mathi na ngi che so ba cha Judara Jewish people Judara na khata cho araka ngi che so ro khang la Judara na hipa Bible cha scripture charang bari yu cha le ti arana achala cheke kon arana achala lunglang cho ko achana hipa mathi ne yo ba cha Jodare de yo ba cha narna lungthi na ya ba cha yang chara khatu akam chora khatu ro ne ba azike rana ama therana yo na li ba cha atile tike ko atile ba cha fulfill sa ko khata hipa cha tike cho fulfill sa cho khangla hila Mati na katang cha shang hipa generation cha chung na lile hila mati na yo ba cha Jesus Christ ta runung ba shang generation cha yere pa anya 42 generation acha achung la na chung lile ko acha 42 generation cha acha generation tharemaja 14 generation acha da yere pa anya generation khatu kalab generation yerepa anyala atesa group asangda shi kalab na lile amalung asangda shi ko akudi ba amalung zrang ba na pichina niches na choyo ba amalung cha kang khatoi khecho khangla hipa first group hipa akudi ba malung cha kang hachar khatu khecho arakang yo ba niche so ba cha kang hachar khatu khecho anyo ba malung second group Arakang kang maja kecho, kang chi maja kecho, 400 years. Atsaba group asanguba, katoi kecho kang la kang chi tharo 600 years. Ko isana hipa kang pichipa pekya the time is belongs to God. Hipa pekya hi tingkang la zrang ba na chungre ko hipa pekya apom cha zrang ba re yu. Ko ipa planning sabai zrang ba planning cha perfect hina tuna sa khamai pe chano mako zrang ba ko hipa kang hajar anya 42 generation and 2000 years zrang ba na Jesus Christa ronong ba azikira alimila apam kang hipa listen chacho nichar kang niche so no khatang zrang ba na makapcho tuno hipa kang hajar anya 다시 쯔랑바나 카타초 비치나 아사다 베캬자 캐초 콩라 로마 카투 아라 아상 Romans chapter 1 verse 3 hitana yonele shutsa labi ronungba through the flesh shutsa labi ronungba za David chana trachocho hipa shutsa labi ronungba za asana khadang niche nungza bekha khecho armajala za thingangla verse 4 armajala za thingangla amnasa labi through the power of God hipa amasa labi thingangla zrangba zura chanong zi amala ngusocho atsa khata cho kangla asalana kangliro soba hipa asalana kangliro soba resurrected from the dead hipa asalana kangliro soba zrangbara ahichi ngusoba za anyamayang nong hipa za tutes mkita chepa ko hipa za changda yo nong za khata yuza amala sabana zrangbana yoba za shutsa labi ko anlabi hisa niche so nongba nizara kan bekha khecho hidwe hire apom za zrangbana kalabna
God to become flesh. Hipa Zerang barakatu ahi chi pomchila lipa. Abitza limila charoba to become the human form. Nizara katu kangnong baza. Anye mayano chaya ya koi baza. Anye che no amala. Azana Juhan na yo baza. Yuza zerang bade licho koi ba yuza nizara de le tining tang licho. Ko abideza Emmanuel bazicho. God is with us. So zerang ba hiba zerang ba nizara form katula nizara katu kangkona nizara linong ba za katang anye mayanong katu chacho ko katacho nizara yo la linong nizara form katu kangnong kala isa za amanyira katu chacho ko hiba amanyira katu na hi ngichi nong za katang atsa azana azikirana Jisu Krista maroidena Jisu Krista za sopa Jeremiah azikira na yobaza Jeremiah chapter 23 verse 6 Jeremiah makepa asang ara tharola yobaza apiteza Jisu Krista deza akamcho apadongba payono akamcho apadongba pa zinu anyemeyono kamcho ba kataba hiba akamcho savior how Jesus Christ will become a savior. Abitsa kata akamchora chano kangla. Hipa limitsa kura machacho. Hipa limitsa kura mangina jingpalicho. Ko hipa limitsa hipa limihi. Isa nitsarehi kura amangila rarang lalpa. Sana samako chen pa. Sana se patsa makemeshe. Atsa patsa na abitsa akamchora patzino pa chacho zonrang pana. Azeko Jeremiah azike bana he baza kadang chiza alimere de niche socho ko aramangala cha tingala Jeremiah makepa asang aramangala cha tingala api yang chaza api yang liza the kingdom of God the kingdom of Jesus Christ api yang liza apamlang everywhere apamlang api yang li Jisu Krista zepa apine yang cha ba za a che cha kha tu bina a che cha apam lang za aya hilama chimachim hilama picha ya hilai kyo ma picha a charo sama tangi apam la za che cha na azara azira alira atekingra ato amangra apam cha all the outcasts apam cha tula mayora apam cha Jisu Krista na zerang bana apam cha checha na za sopa hakam sopa mua cha pa cha azba Jisu Krista cha ko api yang li cha apam cha acha lang na hakam ba Jesus Christ is our good shepherd achana api cha isa sanya ra acha pa cha achane yore hipa good shepherd Jisu Krista na kipa lang lal na ro azala nga se ba male azala tungyo che ba tungyo ji ba male azala arora na ro isa kan king chi ba male no Jisu Krista na kate lang na ro azala ning se ki makepa sang ara majala yo ba cha ina asli mi za ku ji no tangi iko tesa asa zana icha ikang matsake jano payon even though I go the shadow of the valley of the dead nothing can touch me dona sa icha mata banong pa ning se ki makeba sang aramajla za khadang cha yo la cha lang na zrang ba Jisu Krista na isa za hakamre ko api yang cha bala za Jisu Krista yang cha bala yuche la yang cha cha no in the truth for life Jisu Krista kateliro Jisu Krista za zrang ba za he is a faithful God and he is the finisher of our faith isa yuchi na ko in yuchi ba za kang che so ba za muchi kang so ba za Jisu Krista lile api za yuchi ba he is a faithful God isa la kamatyo limila lang na karana na kadana sa simulana lang na karana taur karana isa limiza simulana lang na nong kole tange Jisu Krista lang na palala lede yuche za lile yuche ne isa yang cha cha no isa gang la yang cha cha no achana juhan ke are sang re ba
anyalaza. If you know the truth will set you free. Nana yuje ba za mategang la yuje zena na za kamcho no leche mate no rabai. Tang isa na yuje la za marame rabai atung na. Yuje la za mali rabai. Azena isa za araba la za yobo rabai. Araba la za kode isa za yobo na. Hiba Jisu Krista ka maleche so kang la. Isa za araba la lire. Kode isa za araba la lire na. Johan thare la yoba za. The devil comes to destroy you, to kill you. Johan thare la yoba za. Hiba amanyi, amatza, roba za isa changyang so no. Ko isa kosha so no. Pa Johan thare la yo. Tanye Jisu Krista rocho ba la. He came to give us the fullness of life. Akang aching isa kang chacho, janong rocho. Tiba, which one is the fullness of life? Akang aching za kyo. Libo de zerang ba na isa kata chicho. Akang aching chicho. Tanye amanyi na isa krai go chacho. Hipa the lost life, the lost world. Hipa changa cho. Azaba Jisu Krista na isa kang janong rocho. Ko hipa Jisu Krista za apatung Bible. Look la, you see aza look na kadang za yo na lile. Hipa Jisu Krista na kada ako hipa ro sang uchiro kang la look na yo ba za he is the Son of God. Api za zerang ba zure ko na hipa you see aza look za na kadang za yo na lile. Look katu ara sare ba mangala za isa na kode dikara. Katat ba who declare Jesus Christ is the Son of God. Sana Jisu Krista za zerang ba zure ba sana yocho amasa ningna revertina. Zerang ba na mate chana hipa yusi aza za limila seyo chacho. Ko serakang seyo chacho isa na Luke katu Luke anya ara tharela zan tinga. Luke chapter 2 verse 8 following. Ko de azala tinga na ko Jisu Krista surong bekhala. San nyarati atung acharosa chungcha araka tang pamaling na ara chanang se na rachi na yang se ho se amala lite. Zerang bara ahichi, zerang bara yusiasa, the good news of God. Zerang bara yusiasa arate se yo chacho. Ko azaba za tuyo cho. The God is bringing. God is sending the good news to all over the world. Zerang ba you see acha ni zara apam de siyo chare ni zara athoche male ara chutu khang Israel khang to Roman government khang to mayo tange to all the people ni zara atamung kang akanyang the joy akanyang amala cha hero chare pa hipa ningna river dina zadecho ko chanye hiparo sa isa akangla Jisu Krista cha api akangla saliro hipa akanyang sa isa te le te lire ko isa na ngure sarana kanyang no who will receive the great joy of God hipa akanyang sarana kejono amangila lirati ningdang arabala lirati ningdang chungcha na lirati ningdang langmakhang tuba lirati ningdang ara kang ningdang akanyang hero chare rapai sara lungri sena aya iya kang lai tutike chore iya kang lai khata chore palamba ni chara kang zerang ba ne hipa akanyang hi hero chana lile azana zerang ba yu chana yo ba za ni chara atamu there's no partiality there's no selected person there's no selected client ahung atra thoche chomala apam khang zerang para akanyang cha hero chare azana matina ida yo na lile matina juhudare de yo ba cha cho adila zerang para akanyang cha adila apam cha misa be ko pa matina juhudare de acharoza misa na tha cho adila tike ko achaba cha tike be ko pa Martina acharosa Martina tui batracho kangla juhudar kang ni cheso nongpa arate hipa asungta chocha Jisu Krista ningdang to tracho lile ko atile hi apam cha nguchicha kangche ko pa yusia cha Martina achaba cha satena tracho lile
ko mark na thali mark na Roman government de yobaza nara Roman government nara na alimi pamsa ko chepa nara the super power e balam ramau azadan mark na hipa Roman government de yobada Jesus Christ is the only superpower mark na hipa Roman government rete azata niche ne yocho Jesus Christ ta nara government Roman government za champion no tangi Jesus Christ apio government apito yangli za everlasting machangka ba government yangli pa mark na zatin thacho kwa zerosa Jesus Christ yangli zala ko this machangka no everlasting kingdom of God Jesus Christ yangli za ko this machangka no halia this hiba yusiaza look na niche so na chaba za look na tui ba thacho khangla look na Greek ra limi barate azerosa niche so cho hiba Greek ra na ara akangla education, science, makana philosophy, makana ipa acha beautiness of the world, the reasoning power, here philosophy, he chato alimila atiwe parana lamcho. Here na, hipa Greek na lamcho it's a amate likhangla. It's a scientist khatu chakangla. It's a philosophy la. Khatang raran likhangla. It's a reasoning power likhangla. It's a ilam nongza amala likhangla. Ikela apamze lepa hipa Greek na lamcho. Nerna sitaba, nerna yang chicheba. Apam micha ateking za Jesus Christ at lile. Ko hipa za zerang bana chachoe. Atse ko nerna kipa taking liro atsabaza akika amimale. There's no value. Jisuna atse yongyecho. Ko matina atsabaza misacho. Ko hipa Jesus Christ to ateking. He's the perfect. He is the perfect for education. He is the perfect for the wisdom. Look na yongye baza atsa. Ko Jesus Christ is the God man. Jesus Christ atsa nitsara zengrang. Isa de lipa isa apa matepa na I matepa na I nichepa na lungri de na yepchila ran na try up chote na yepchila anang khate na amarala na ran na trapam de ngupa Jesus Christa na melang na chotaba na te inspire chapa na lasiking la chodaba za Jesus Christa lele koi ba Jesus Christa za he is the servant of man isa na zerang ba tige no ma dange na yo pamaling azana Jesus na yo ba za sera pamaling liro ialang hirong ba za cheko isa na api tige no ba ma dange api ne isa tige no ropa che isa hila lirahi api na tige chola isa akanyang amuwala isa akangza lirapan ko api cha akam chora isa hi amangi arabala isa chenge leche matepa Jesus Christa za na isa akang chenge kanyang na lisora pa ko his Jesus Christa za mako chepa impossible thing mako che na lipa za ko che so ba za Jesus Christa the God who do the impossible things to possible things mako che na lipaza ko che chapa achapa Jesus Christa hiba Christa cha achana wakatara papa na yobaza he is the son of God isa hila wakatara yusia cha Matthew Mark Luke John chabaza limite ni che so baza achado lile achana hila zerang ba yuzene isa de yobaza why we call him as a son of God. Tuiba isana apitsa zerang bara zura baziro. Tuiba apitsa isa tikirobo. Tuiba Jesus Christa de hiparosa tasaze. Hipa apitsa zerang bara zure. Asamicha kangli roe. But tuiba yoro kangla. Government hipa mark na tabasa. Roman government na kipa manguchishoro atsa Jesus Christa na muchire. Which government cannot do. Our God can do it. Kipa government na manguchiro atsa Jesus Christa na muchino.
keep our science na, keep our education na, makochero, aza jisu na kochi chano, kangche chano. Keep our young lila, alimila, young li atung roko, the throne, young li atung, young tsara atung roko, hajara atung roko, chabe kango. Tanya jisu Krista young li, apiyo young lila, ko desa, machangka pa atin chelile. Sana, doctor, mui, alimiyo, mui na makochero, at jisu Krista na kochero hila. Zarang ba na kyang chara kadang pamyale, mui na makochecho, jisu na koche palile, jisu Krista na koche palile. Hiba, limina, lang na pala makoche paliro, trucks sura, machamung dungra, ato amang ra, sana makoche paliro. Limina makoche palire, tangi jisu na koche pa akang atsala lirapa. Tangi serana hipa machamung dung, makangla amatsupa. Matsuro arazana. Zerang batas mama tebana arena atadashi atinja rayo belirabai. Tanya serena atsurosa jisu Krista zi tasa abita zerang bara tsure ba kachona liro arayana hipa akanya zerang bana seyo chapa zerang bana misa chapa hipa amua tasa arade lire ko atsabaza isa lile arena akanya ngure arena amuaza ngure arena atsaba jisu Krista na yangli asi Jerusalem kiparunam na liro atsala zatuno tanye sarana zerang bada tasa itsabaza velu malipa ataza malipa jisu Krista tasa mama tepaliro araninda limipa zerang bada runam chalile tanye isala zerang bada tasa zerang bada zi machangka ba yanglila Krista na yang tsabala isala kanyana lungpina atisa atusa arono lamina Krista de lino ko hipa jisu Krista Christmas mungbaza hipa akobong Krista ningdang isa mungre kuna hipa zerang bare yu akika na isa de chandare zerang bana api yu yuchira apa moa jang maso isa na kimasanong isa shibulungkula nyalira pamcho samaza azan isa tangkida nang katu kepa isa na nanasa kata Krista sa naningdang akobongo naningdang chaya ya bungo pa nichene liro nanasa chapa amua chingchona aning se chona achata isa na Krista kando ahichicho amua chingcho atise pa ashibulungkula na matacho chide zerang baratasa atwaro ko isa de lingkona tangkida nana isa hila achangka Zika tangkina nanomba isa woman pastor de kitchen na zongting na yare isa majang na tangkita na re hallelujah ninglang ruwa tsira irena nichoko na jisu Krista za ira akobong ira ningdang zerang bara tsura ira ningdang anyamayang nong yang tsabong ira ningdang lang napong oh zerang ba Machang kaba tsirang le tilitu lipa abdong ba naning sere nazi natasa mateko choyocho azikere na choyocho apam tikere kong uchire uwa naning serena beka akangatsa lilisuro apam ningda nakang aning se chere uwa atidinatike na zi natasala uwa tsira ira tsenong chonong tonong zerang ba akang beke apam nakang kakujo tangkita na re Amen.